manje malami lutho ukuza lesitaba lesisakhona engasazi ukuthi uNkulunkulu engihlanganisani naso sesiyabaleka lapha emqashweni sohlala kulo sohlupha ngala nakhona futhi sazoskema abanye cela imali yami ngiyayifuna nje namhlanje angabi ngaphethe imantombazane yayi ngisukume phansi mina ngibi wazi kahle uphethe egcwele ukuthi 7 months 7 months ngiyavuma konke yebo ngiyavuma ngilindele ngikhulume nami yebo ngiyavuma yebo awukhona umsebenzi ngaleso sikhathi ngesikhathi sivumelana ngeindaba zami zomsebenzi kanti ekufuneni kwakho umsebenzi ngisebenzisana nomuntu nami ngisebenzisana nomuntu angisebenzi ungangitshela ukuthi khona umuntu osebenzisana naye uyazi lezo zinto zamasipala ukuthi awusebenzi wethu uba nomuntu oba in partnership naye ube neqiniso kumina ungitshela ukuthi siwuthula ukuze mina ngazi ukuthi ubani isigebengu phakathi wena noba uthunje ezwena umngani wami wabaleka wena futhi into ekumele semqashweni yini angithi mina lokho ngifike lapha ngisicela ubalekele la uhlala khona uhlala la ikuphi la ngisanda kufika ikuphi la lana ngiqashile kahle nakhona ngiqashile yabo phela impela uhambe eqashe usigebengu la uhlala khona la bengihlala khona ngasusiswa yizo izinto ezifana nalezi abantu uma sebefuna imali zabo bahlasele mina kanti njoba behlasela mina abazini ukuthi ngangisebenzisana nomuntu khona umuntu engisebenzisana naye angiyenzi lento ngingedwa khona umuntu engisebenzisana naye and uma sebebuyela abantu sebefuna imali zabo babuya beze kumina kanti angisebenzi ngedwa ngisebenza sibabili angisebenzi ngedwa ngisebenza sibabili imali hayi kahle and le mali ayifunayo yebo ngamnikeza ingxenye yayo imali yebo ngiyavuma ngayithatha imali yakhe and it was 2000 if I'm not mistaken 2000 yes 2.5 yabi sikhuphuka futhi manje 2.5 wena wanginika 1000 kwasala 1.5 ngakwena uwo lo ngifunayo wanginika 1000 imake baba wena njengoba ke ubalekile la ubaleke khona la ubuhlala khona wena usuyachaza ukuthi izizathu esikubalekisile ubalekise ukuthi abantu obubagwazisa futhi kahle itoho leli kuwena yiqile noma vele yinto eniphila ngayo nalomuntu hayi kule ungakhali usazokhala ukurelax engathi usheshile ukukhala lalela la ke engathi sheshile ukukhala usazokhala yangesi yabo namhlanje uzotetema hayi futhi kokudlala awe ngaze ngasho iJesu manje ka usichazeleke le mali kasisi sithemba ukuthi mhlawumbe usisi kuphela osamshaya ngepopo abanye abakaveli kusavela usisi angithi njengoba wena awubalekele usisi kushuthi yedwa baningi ubabaleke abangemuva kwenzakala ningi imali kasisi noma uzomfaka emsebenzini kwenzakala na uchaza njengoba bengishilo ngathi angisebenzi ngedwa nginomuntu engibambisene naye ekwenzeni zonke lezi zinto yebo umsebenzi ubukhona but umuntu okuyena umuntu obeneshow owazi yonke into lapha ngaphakathi uye lo engisebenza naye njengoba esebalekile manje nami angisazi ngizokwenza njani ngoba yebo imali zabantu sayithatha impela yebo ngase ngakhetha nanokuthi ngisuke la engangihlala khona ngoba yena lo muntu lo engangisebenza naye uyena osebalekile futhi manje sengibhekisela phansi futhi abantu base befuna imali beza kumina ekube ngangiyithatha siyithatha naye futhi le mali manje njoba senifike la angazi nanokuthi ngikhonjiswe ubani futhi la ngoba phela mina ngithi ngibalekile ngiqedile ngempela mngani nami ngempela sungaze ungenze kanjena ngoba yini kanjani ngoba yini ngempela kangaka mina ngisebenza ulindaba nabantu bangishela ngoba yini ngempela kangaka ngase ngibaxhomela ekhaya ngithi mina ngiyosebenza masibathi ngidlala wena awusichazeleke ndoda ukuthi wenze njani ngoba yabo nje namhlanje ayisebenzini noma imali yakho okay noma aza senze njani ngoba ngiyabona ngazi ukuthi kuyale nale ngicela ukuthi asambeni ngoba ngivele asambi ngeenyawo sikhona isikorokoro esifike ngaso sicela ukuthi ke sinikele nisiye lo wesibili ngizomuthatha ngizobe sengimthatha phi ke mina ngoba phela manje ngibalekile lapha ngibalekiswa ukuthi manje naye usebalekile abantu mase befika bafikela mina bafike yena imali kanti inikwa bani imali angizi imali iqala kulephi ibridge
before njengoba yena ewumngani wami imina engisuke ngamakhethela lo msebenzi lo wabese uthanda yena ne kanti ngisebenzisana nomuntu lana mangisebenzisana nomuntu mina I report to the person yena she reports to me njengoba partnership nalo muntu lona hayi ngiya-understand i-partnership imali wayinika ba usisi imali bayinika mina yebo ngiyavuma lalela-ke thina-ke asinandaba ukuthi i-partnership nani isisi into oyizelela yini my money sizolanda imali ngibe sengiyithathaphi-ke futhi manje leyo mali ngoba phela ngiyikhiphile nje ingxenye yayo ngcono ngikuzamele inamba-ko ngcono yangiyisengiyikokhe ngedwa phela ngudlanga ngedwa phela manje futhi siyayidinga zama ukufonela noma ubani ozokuboleka siyifuna manje imali manje ngoba nami ngiyafika phela manje kule ndawo akekho umuntu engingaphuma ngiye kuyena ngithi akangiboleke-ke inkosi yami leso nangomuntu ekumele ukhulume nawe ungabhebhe umngani wakho uhleli naye mhlawumbe usenasikeme esikhulu lesi umngani wakho esakwazi ukukusiza manje naye akasekho phela manje hlangane-ke nje hlangane mina nje kuphela nemali yami qha lalela-ke uma kuwukuthi imali kasisi ayiphumi uyazi nawe ukuthi kumele kwenzakaleni kumele kube khona iy'nto zakhe ey'hlala ngakusisi ukuze ma usumbuyisela imali yakho usisi mase uba right khona emqashweni ngokwazisa sihlala khona nangumuntu okumele umbuke and ukhulume naye hayi mina cela imali ngithatha ifoni nale wivi lo ifake kahle kwakungelula khosini lo muntu lona kahle kahle bekukhona ubudlelwane nje obukhona phakathi kwami naye and bengafuni ukuthi yena abazi lobo budlelwane bami nalowo muntu loyo manje kwahamba kwangahamba kahle kwaba khona ingxabano eyenzakalayo kwaba khona i-conflict eyenzakalayo phakathi kwami nalo muntu lo ebengibambisene naye imali yebo ngayithatha ethathwe yimina and angiyidlanga ngedwa inkinga ileyo manje kubuhlungu ukuthi njengoba eseyifuna imali yakhe eze azoyifuna kumina ekubeni mina ngiyidlanga ngedwa leyo mali ngayidla naye lo muntu imali ngicela ukubuza kumbuzo ukuthi wena let's say wena usisi wazi wena usisi akamazi nomunye umuntu ngoba ukaze wena umthatha usisi introduce kulo munye umuntu sisi usekwa-introduce kulo muntu azange nje yebo khona ngangazi ukuthi khona umuntu asebenzisana naye kodwa ukuthi angichazele sekwenzakalani bingeke sikwazi ukuthi sihlale phansi sobabili kunokuthi ukulandela amakhamera amadoda amnyama amade bheke endlini yami kodwa yini manje wayisa abantu engihamba nabo bamnyama manje masitande uzothini kumina umuntu nje oyazi yasho ukuthi mina ngenze njani manje ngenze njani mina manje bese umuntu lona esayidla nayo imali ayisekho phela manje akasekho nayo leyo mali ayisekho mina ngenze njani ngakunikeza leyo ngxenye encane yemali yazi mina wayife nawe ingoba ngayinika wena lalela usisi ngeke alwe nomunye umuntu usisi wazi wena akekho vele and akekho omunye umuntu thina esomnyakazisa ngaphandle kwakho wena kwakumele before nzima-ke ngoba nkosi yami phela kasekho nalo muntu lo esayidla naye-ke inkosi yami imali ngoba phela yebo ngayithatha imali yebo ngayikhokha phela leyo ngxenye phela akuhambanga nje kahle emuva leni manje bese ngimkhokhela mina emalini yami ngakhokhela emalini yami leyo mali yakhe leyo sicela umkhokhele yingoba usukamhlangazela ikiwi okwamanje phela mina anginayo imali njengamanje ngithola manje ngiyithola imali anginayo imali engiyithathe ngenze njani ngidayise ngezinqa yebo ngasengisengenye inkosi phela ngizwanga ngidayise ngezinqa bakunazi izinqa mina eyidayisayo ukuba kuthiwa kwayisekuqaleni ngabe ngiyidlanga leyo mali leyo ngabe ngahamba udayisa ngezinqa izinqa ziyaholela ukuthi angithini ngempela hayi suka wafanele phela
ngihambe ngiyidayisa phela lezo zinqa phela ukuze ngikwazi ukuthola leyo mali yokhala ngayo ukuthi ngiyidlile. Uma kuwukuthi mhlawumbe siyaholela phela. Shuthe ngifoni-ke ngihamba nayo. Njani manje? Njani manje? Nje. Hayi ngeke omudlala ngami betha sixoxisane. Asixoxisane. Hayi ukuthi uzongihambela namabhilongi zami. Hayi ngeke Imali yami. ngeke yabathi lezi zinto